St. Anthony's Higher Secondary School haka lang bat ke Speech Taking Federation of India bat Meghalaya Speech Taking Association kalapelong ya ke first Meghalaya Open to all speech skating competition hamadan yelekai basketball jong ka school. Kani gajia kop ka bashis ni lawan iashimbynta palat nyop hongot ki khynnah na ki school baper ki district jong ka jilla kumju ki khynnah na ka jilla Assam. Ukongsan ubalawan sakhi ya kani ka jili akai skating uday Fantin Joseph Lakadong MDC Laj Umkhra Malki President MSSA ubalong ru u General Secretary ka roll ball ka jilla usuk lang dakhar. Ki kerdan yili akai kilong nadu ka kerdan under 6, under 8, under 10, under 12, under 14 but under 17 na bentak shenrang bat kenthai. Hadian ke Jacob Ukongsan ulah sam khusnam shabaro kinong job. Ka roll ball te ka don ha quota ru kan sports quota te kumba pani demo ka tu hi te ka roll ball te bon bo yo kam na kani ka roll ball ru ka sports quota kum na Jammu Kashmir dang recently ki yo sport quota na Jharkhand ru ki dang yo tengi ru ni perkhat hi nani sikmat ke nani tingi dang form hi dang pada long in develop shisho ha government ru kintir mila lekren ha sports and youth affair ru namanta ka ni mut penlong ya kani ka tournament hani kai plus nata pada ngila ha Meghalaya Olympic Association bahkan recognize lani affiliate yani kum ka dapat ha Meghalaya Association ni ka speech skating actually ngidang form just recently ngidang form ka association then ngi sabil ya ka kata ko rukom ngi sa don ka meeting ki committee ki AK bangin penbil ngin develop ngin ayu ini khynnah Indonesia kemat long ngi sa bu ka inter school ru ngi sa bu kidon ki national level jongki ru don international level ru kini ba Assam don katni ka tu ki khynnah Assam baki la participate ha Nepal se international levels ka hani ru ki wan ki ayu kan ya kun bat ni khynnah ka si jongi ki trim ban le kai mo mentang ngidang su start ngan tadau khanjet ngi lak ki kan dia tang pada kat bangatip ngi long ki hilly area ngi climb ki hills ki ayu ngi climb shalor teng ka kejat ru ka power jong kejat ru ka different bat ki plain side yang ladi ru bangale kai ngas no tu hi de ngi nang development ta ngi nang start hi menta ting hadin maybe 4-5 years ya 3 years 5 years ngi setur ngi salong ka kawai ka jilla ba pau ba ha India ke namanta ka roll ball bat ka speech skating.
Kumen last year ngilai cha Assam skating, roll ball, speed skating ini. Dar wala yok medal sisian last year Assam. Dan tahi dar ngadang pak ben Yosha smat kan yok medal sisian pun apa nama sekali. Sewai ngiri je kita biang kerjakan. Oh macam kembun ada di skating ground ke. Macam Meghalaya Open skating ground se komentasi ngilang syukur dalam ke first Meghalaya skating tournament dan apa benda bikin host shooting tournament hari-hari jom ini. Apa persiapan bang yang abang jadi skating namar kalau different nak ikut sports kalau hair bata kemlong kami ikut sports so kau itu bun video bala nak skating so bang kung balong different nak ikut balong kam hair ikut video apa long normal ta try ikut exam so kau itu bangin la kam jadi practice bahasa ni mana warba facilities ban practice skating banduna ha football fields dan basketball pun di long tengi mix baru kan spread behind kan skating